Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kabalang Presbyterian Mokhar, haka arpo arterik mentau bena jeliu, arhajar kat kendai, kala rakhe kan mau buram ya kasngi, ba Reverend Thomas Jones, ulawan yuk jad ningkong syakani kirilum khasi jantia, haka snong nong saulia sokra. Haus nam arza kat pra ke Sarkar Meghalaya kalapan bena ba on rakhe ya ka arpo arterik ubna jeliu, man laos nam hakani ke jela Meghalaya, kum kasngi ban kan mau buram yo Reverend Thomas Jones, ya ka ba on tipru kum ka Thomas Jones Day. Thomas Jones ubalong missionary Kristen negeri Wales ulawan poi syarilom kasi banyalap ya gospel hapedeng kejai benreu kasi bat kejai benreu kasi kala ainam ruiu kum ukpa jong kidak thok kasi ya kani kejai rakhe ya Thomas Jones Day hakani kasngi lapelong hakwala peti Presbyterian Secondary School Shillong hakabau Reverend Dr. MJ Jarwa ulalong kongsan ubala ajing keren ru alor kejing bat kejing trei jong uniu Thomas Jones ubala ai kidak tho syakajat benreu kasi men ba udang trei kum missionary hakani karilum kasi bat jantia kum kejing buram yo senyang jong Thomas Jones ubala no senyang sya usop utiar kidak tho pule kasi ka Sarkar Meghalaya kala ainam ai buram bat ban kan mau buram yu da ka bapen bena ya kasngi bau Thomas Jones ulawan yuk jat ningkong hanong saulia kum kasngi ka bakarpang ne kata ka Thomas Jones Day. Lesi kejeng kan mau jong i hakni kasngi kalong ban aingo yo blai namar ulapa yo Thomas Jones ban wan chekene gari ban wan tebe yo pro jong kejeng sai ban ra ya karen yang jong kejai ban riu kum ni kum ba kalong mentah mereka juga poring sengau sarong ru dak jing sesorong ke ba ya dei bat ke jinga jauh blai ba ulapanan kam yu missionary mulawan ra ke jing kerku ki bangi ngin yai sa kan mau pateng la pateng ha ke history jong ke jai ban riu ha ke kim ki kentien jong i dak jing sengau ngo udai wei na ke riu krau dei syo tang u pareng nari Wales Udai ubrio jongi ubala penhe pensan yang ikam tam ke jing dei bagathok ke puli syadu kena kekerdan ku mengelong mentah kabangi dei ban perhat ku mangaong badya keren kelong ya ka jinglong jingman jong ka jai ban riu hakini kisngi Thomas Jones ulale la ka jong ka kamram ula ino ini ki mati ke bangi ngiyo i hadu mentah Henry pai syaka jinglong jingman jong ke jai penriu khasi ke ni gisngi da ke ba pai syaka norim ha ke bala seng ya ke balang ber ke mission ke bala syania ha ke balang bagani kalong ke phang ke bajeli ber ke bayar bat khnang ban me sapra ke jingmut berkhan ngan subu ike katto ke ni jinggeli ya ke bangan persyang banyalam jingmut kata haka jingyo i bajing suto jonga but lesi kidon ki bakam suto kambaru senang pendam kabangangen ndangi pai biang syaki mati ki jing pruit dang ke jong Thomas Jones kan yarap yangi ban perkhat ke ke bakum ke balang batkum ki Kristen simen ngidei ban le ladang isukan mau bakakut no ke jingkan mau Tekenom say so ruem. Badamai badon lang begini ki samlaret bagi samlak belakam hero ki balong ka lawe i ka jingat denti jong ka balang bagi jai ben riu ngan pai si ki kattu kan ni ki bantah kham sedien ki balong practical ki bangi ngin pen pau ka jing jong i ka bayadai bat ke ki bo Thomas Jones ba ki we pa ki missionary ki buan hadien jong u ki lale kan bo i ka jing keli kebaneng kong hatukum ke jai ben riu ngelapoi se ka thong ne ke jing thmu ba ke jing yo i ka bau blei ulabo ka balong ru ke jing ang not jong Thomas Jones baneng kong bat ki missionary ki bala ino yala ka jong kasuk kasan ka jing ke basuk ha ka rila jong kari Wales Banwan syak sitom hang ni ri khasi janti ajongi kila ino nilale ayu mengi
Banda day ba ngasumot dor kan? Banda day ba Thomas Jones banangkong let bat ki missionary Harry Wales. Ki pa bar ki kimi jong ka balang ki dang don bat ngi ha ka men. Subur ada ki dang don. Kim don show mata tang bangin bebo ye kene ka jingkeli. Lada ki yo i ka jinglong jingman jong ka ri ka jai ban riu. La banong ke balang ru kum bakalong mentah kini gisngi la maki Thomas John baki wi ki bon hadin jong hadu menteri bakhado ki ta kipet ye ke jinglong jingman jongi kum ke jai ben riu bat ka balang kini gisngi hatu ki hun em ye ke jinglong jingman ke balang bat ru ke jai ben riu kum bakalong Kedai ke jingkeli ke bangin perhan. Habakim dan syuk ban ngi. Kedai ke bentang jungi ban bo ya ke jingkeli haladi simen. Kum ke balang bat kum ke jai ben riu. Ya kedai ke juk ke jingkeli. Tongin keli mentai ladi. Hatu kum ke jai ben riu. Langi simet ke long ke dekat jong kedai ke jai ben riu. Ni lapoi je ka thong ni ka jing thmu ka bau bleu labo ka balong ru ka jing yo i pau ba ka jing ang no ru thomar jun ru banang ko udai taw nong sedang nong prat lanti thang no nge lapo hai ngi don bat ru ka jing yo i ka jing ang no jong ki wei pat ki missionary ke bala ino ya ka suk ka san Harry Wales banwan sa chitam bat ngi ke ne khasi ke la ai ke la seng ya ka nong rem Kela peni ya ka phang ka bangi dei banya. Baka nong rem baka phang ka baki ki bo. Kadai halo ke jing shisha ke badon ha ka ktien ke jong oble. Badai kata ke jing ka baki ke la sedang. Kela IT pateng hangi. Ya ka bangin IT haka pateng ka babun ka balong ka mission ka bahapo iyeng jongi kum ka balang yala di Shiyam Durawaya Shaduri Long Kasi Menbadang Tap Labalausan Huan Ban Mat Lenti Dari Kawa Badang Sasha Thomas Johan Prat Uba Bantil Ginyat Ginya Baro Sembai Ubet Banso Go Thomas Jones Upadak Tokasi Gajing Songu Shiju Nampar Tekan Nyai Long Yapi Go Thomas Jones Upa ABKD Gajin Songu Shiju Nampar Kalong Kerteng Jompi Minbakakari Kasakena Chishapila Wandra ABKD Bantapuli Kumjuru di Banto Hari Nongway Piyang Bangro Kiwelu di Bangchor Baginyote Lakakerteng Kunjuk Kajat Kakor Go Thomas Jones Upadak Tokasi Gajin Songu Shiju Nampar Tekan Nyai Long Yapi